Bombe, massive one, massive performance, massive team, what a player, what a Spain. Yeah, ikipe y'igihugu ya Espagne isezerera abafaransa mu buryo bworoshye. Abakomanteri benshi bajyaga bavuga ngo abafaransa barakomeye, ngo abafaransa ngo na kipe izabahagarika, ariko Espagne iraje bereka ko nta yindi kipe ihari yo gukina nayo, nta yindi kipe ihari yo gukina nayo. Abafaransa nta kipe barimo, abafaransa nta kipe barimo, niwe batashye bagiye mu rugo, kuko uri kubona ko Espagne yabarushije hagati, Espagne yabarushije kudefanda neza, Espagne yabarushije kwataka neza. Ubona ko Espagne yateguye umukino yabize neza kuruta uko abafaransa bari babize. Abafaransa bagize ibibazo mu gice cya mbere, batanga penalty, Espagne itsinda neza yifashwe muri ramata kwa Ezobal, ndetse abafaransa baza kugira ibyago bavunikisha William Saliba, bituma bajya mu mibare mibi, biyongeraho no gukora remplacement itari yateguwe, bituma noneho abafaransa noneho umukino utangira kubacanga, umukino utangira kubaremerera. Nkuko muri kwibona imipira iri gupfira muri defense hagati ntago iri guhuza neza, ugasanga Olmo ari gutanga baro hepfo abandi bagatsinda ibitego. Ubona ko ikipe y'igihugu y'abafaransa ikinizize hagati habo bahakaniye, ntago hagati habo hakoraga, ntago Tchouaméni nkuko tumuzi ko ari umuntu uburi hagati atanga baro imbere, azihereza ba Mbappé, azihereza ba Dembélé, azihereza ba Olise, bagenda bazisunika paka babonye ko bakina umukino wabo nkuko baba bawupanze. Ariko ubonye ko uyu munsi Olise ntago yigeze agaragara. Impamvu Olise atagaragaye nuko ubona ko ikipe y'igihugu ya Espagne yagerageje kudadira hagati, yagerageje kuvuga kuti reka tubarusha hagati, none tuza kubarusha hagati, turaza kubakontora mu gihugu, turaza kubakontora mu kibuga hagati. Nibyo bintu ubonye byabayeho. Ikipe y'igihugu y'abafaransa yananiwe gukina umupira kubera ko itangira umupira wabo hagati, igakomeza ishaka impande zabo ndetse n'abataka bayo beza. Ibyo rero iyo bipfuye bituma umupira abataka bayo batabona umupira. Uri kubona ko Kylian Mbappé yashaka ajya kwishakira umupira uturukanye inyuma awuzanye imbere, ibyo bikamutuma atabasha kuba wa Kylian Mbappé mwiza tuzi, ubisaba ko umupasa baro akirukanka kuri baro ashaka ko natsinda igitego. Espagne yo yakinye wa mukino wayo twa dupasi twa dugendererekana. Espagne nesemuna ko iyi Espagne nizatwara iki gikombe cy'uyu mwaka cya 2026. Ibi mbitangaje hano, mbitangaje kuri uyu munsi. Nawe niba wumva utari kubyemera kanda, nawe niba wumva utari kubyemera andika comment yavuga ati iyo ndi guha amahirwe ni iyi. Ariko ngiye maje kubona ko ikipe y'igihugu ya Espagne na indi kipe ihari igomba kuyagarika. Ntago ntekereza ko abongereza bazayagarika cyangwa se Argentine bazayagarika. Argentine twabonye na Argentine idakomeye, na Argentine ubona ko nubwo iri gutsinda ariko iri gutsinda bigoranye, iri gutsinda ku ma extra time ku makipe matoya. Ntago rero numva ko iyi Espagne imeze gutya. Espagne imaze imikino 37 idatsindwa umukino n'umwe, ndetse muri knockout zose imaje guhuramo n'ikipe y'igihugu y'abafaransa yagiye bakuramo. Nikigaragaza ko Espagne irakomeye, Espagne irashaka igikombe, Espagne irashaka gutwara igikombe cy'isi nkuko yatwaye Euro, igakomeza yandika amateka. Espagne isezera Portugal, abantu bamwe batangiye gutangaza baravuga ati Portugal ya Cristiano Ronaldo iri hasi, Portugal ya Cristiano Ronaldo imeze bite, ariko mbonye ko Portugal ya Cristiano Ronaldo noneho atari iri hasi. Ugereranyije umukino Portugal yakinye ukagereranya n'umukino abafaransa bakinnye uyu munsi, wahita ubona ko ikipe y'igihugu ya Portugal ikomeye kurusha abafaransa. Ahubwo Espagne yo ifite ukuntu ikomeye ahantu hose, n'abantu bamenyeranye, abenshi bakina muri Barca, bakina muri Espagne, n'abantu ubona ko ari abagabo bamenyeranye, n'abagabo baba bari guhuza umupira. Ntago buri umwe abazi ibyo agomba gukora, kandi akabazi ngo nifata baro ndayipasi. Lamine Yamal yari yabitangaje avuga ati ngewe uyu mukino wanjye, uyu mukino niwo usa nk'ari umukino uvuze byinshi mu mateka yanjye, cyangwa se uvuze byinshi mu ikipe yanjye y'igihugu. Lamine Yamal nubwo nagitego yatsinze, ariko afashije ikipe y'igihugu ya Espagne kuba yabasha kugera finale mu buryo bworoheye butabagoye. Ubona ko Didier Deschamps akimara kubona Saliba avunitse, nta kindi gisubizo yari afite, kuri defense. Gusa yagerageje gushyiramo umuntu hagati ngo arebe ko hagati yahadadira, ariko nabyo ukabona nta gisubizo gihambaye gihari. Gusa ubona ko ikipe y'igihugu y'abafaransa
byari ibi kabisa, n'ibi yagombaga gutanga, nta bindi yari ifite byo gutanga, ku buryo wenda yatanze ibikiya ku byisabwa, ariko ibyo itanze byari ibi. Ahubwo icyo dukwiye kumenya, ese koko ninde uri bwegukane igikombe? Andika muri comment ikipe iri guha amahirwe kurusha indi ko ishobora kwegukana igikombe. Njye navuze yanjye, navuze ko ikipe y'igihugu ya Espagne, nawe andika muri comment wandika ati njye ndaha amahirwe iyi kipe. Ciao ciao.